Radio O. News now. Number 1 for good news. Sasa wazuzuye nitariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nitwa Manzi Gato Felicien nje kwageza n'amakuru hagezweho muri aya masaha ariko mbibutse ko turi mu kwezi kwa Afrika haguruka witeguye kubana natwe bahaye ikaze muri aya makuru. Abofisi babiri bo muri polisi y'u Rwanda IP Vedaste Nsabimana na IP Gaston Gatsinzi bari mu basoreje amasomo mu ishuri rikuru rya polisi ya Turkiya. Ni ibirori byo gusoza amasomo byabaye ku munsi w'ejo bikitabirwa na Master w'u Rwanda muri iki gihugu Charles Kayonga wabashimiye kanabifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano zo gukorera igihugu. Ku rundi ruhande President w'iki gihugu Recep Tayyip Erdogan yashimiye basoje amasomo yabo muri rusange umutima w'ubutwari no kuyemeza nibyo bagize n'umusanzu bagiye gutanga mu gukorera igihugu. Mu bafisi Rwanda IP Vedaste Nsabimana ari mu banyeshuri batsinze neza ndetse yashyikirijwe igihembo na President Erdogan. U Rwanda na Turkiya bikaba bisanzwe bifite umubano washimangiwe 2013 ndetse na 2014 ubwo hafungurwaga ambasade ku mpande zombi. Gusa mu kwezi kwa mbere y'umwaka w'ibihugu byombi byasinye amasezerano arimo n'imikoranire hagati y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA na Turkish Radio and Television Corporation, ubutabazi ku mpanuka z'indege za gisivili n'iperereza ribyerekeye itangazamakuru n'itumanaho n'ubufatanye mu bya gisirikare. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe witwaje w'iterabwoba wa FDLR, zibwibutsa ko ubwo uwo mutwe wafatiye ibihano bukaba ari ubutumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Tammy Bruce ku munsi w'ejo bwasobanuraga uruhare rw'igihugu cye mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Yibukije ko mu ngingo zikuye amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babifashwemo na Amerika harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi Rwanda rwashyizeho. Yavuze ko Amerika isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika ubufatanye n'umutwe witwaje intwaro. Amerika na Loni byafatiye ibihano kandi igakurikirana abakorana nawo. FDLR ukaba ari umutwe washinzwe n'abahoze mu ngabo zatsinzwe Exfal intera hamwe ndetse n'abanyapolitiki bahoze muri leta ya Juvenal Habyarimana bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Naho ku munsi w'ejo nimugoroba umuryango wo mu gace ka Rusiga ni muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi wagabweho igitero cya grenade cyahitanye umukecuru gikomeretsa ibikabije abandi bantu batatu bo muri uwo muryango. Bikaba byarabaye hagati ngo y'imihanda 9 n'icumi mu gace ka Rusiga mu gihe umuryango wari urimo gufata ifunguro rya nimugoroba kandi bitunguranye grenade yatewe n'abantu batamenyekanye yaturikiye mu nzu ihita yica umukecuru umusaza n'abana babiri barakomereka bikabije. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro aho barimo kwitabwaho byihutirwa. Dukomeje n'amakuru yacu nuko Livendi ko buca usanzwe ari Minisitiri w'Intebe w'u Burundi kuva 2022 yatsinze amatora ya Sena yabaye ku munsi w'ejo akaba yagizwe umukandida w'ishyaka CNDD-FDD ari ku butegetsi ahagarara intara ya Bujumbura nyuma yo gusezererwa muri polisi ari tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu wera afite ipeti rya Lieutenant General. Imyanya 10 yose yahataniwe muri Sena yegukanywe n'abakandida b'ishyaka ari ku butegetsi nkuko byangize amatora y'abadepite yabaye muri uyu mwaka. Mu ntara ya Bujumbura hatsinze Niriko buca ndetse harimo n'abandi batsinze aya matora. Dukomeje n'amakuru havugwa hanze y'u Rwanda nuko mu gihugu cy'Ubufaransa ubushakashatsi bwagaragaje ko kuva President Emmanuel Macron yajya ku butegetsi ubu haribwo yanzwe cyane mu gihugu n'abaturage be kubera ibyemezo yagiye afata birimo kongera amafaranga ashyirwa mu bijyanye n'umutekano akagabanya ashyirwa mu mibereho myiza y'abaturage. Kugabanyuka kw'igikundiro cya Macron gushingiye hanini ku cyemezo aherutse gutangaza cyo kongera miliyari 6 z'amayero mu mafaranga Ubufaransa bushyira mu gisirikare mu gihe cy'imyaka 2. Ibi kandi akaba yarabikoze mu gihe Ubufaransa bufite imyenda nirenga miliyari 300 z'amayero ingana n'114 by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Umwe mu bamunenzi wagiye ku butegetsi wagiye ku butegetsi 2024 nyuma yo guseswa kwa guverinoma nawe agaragara muri iyi raporo kubera uburyo yitwaye mu bijyanye n'itegeko rya pension ndetse no kugabanya amafaranga leta yashyiraga mu nzego nyinshi z'ingenzi. Ninashyira akadomo ku makuru yagezweho muri aya masaha mu nyimire tuze guhura saa 11 turatubageza amakuru ari bagezweho muri aya masaha. Mukomeze mugire ibihe byiza Imana barinde. Njye nitwa Manzi Gato Felicien. Radio O. News now. Number 1 for good news.